Isabitini yare ikwana nyeunu ne adakunora kim kotomo pate loka FDC. Konyapuru neseroko era piarete togolo. Lo sekarai e pate lo yare taingarente kida jaut members lo parliament lo epu. Epuru jailo elimitere pate president Patrick Amuriat boy. Kaya girigiran lo kaya pate Nandala mafabi nesa yao areto kina epol neda itorontere kesiebe iswamanara nepekapugan idoda ebe apoto dumti sirigin koto mapakiono aseo kalukumiare keda kaisare indio memba la parliament lo egwe kinti tunga lo kira municipality Ibrahim Semunyu Nganda nesediope itoronte ngare nokoke kanweba ijaun isirigin Biane bong Moses Kiatan lo sekara memba la parliament lo Sorti City East nesabui todia mamusa yalama kede areo nada bila kintere ebe ngareno kokeche Patrick Amuriat boy kanandala mafabi eboted konye koma miajena anud ekose position kapate kerna Teso mamo nilo sa chamun ay bilbili kisila nari korojo ademar Amuriat kede Nandala ekeche office apedo na lemad Amuriat kede Nandala office elomoti ejaine jai iriongete are organ le bakai national delegates conference ebete conference ngona ibo ikino lapalo tomontado a meeting la de punina ikanyet era national council e ma make that you apedor alemar Amuriat kede Nandala office e group le kote ba lo stacha Amuriat kingane office yuta sai dimo ina teker ebe kapainos beresu lo sisa nyuna ne na onet ai dare une timu woni anu ai go kapa security officers aro boys and girls ayo Amuriat nare mame delegates conference decision ne lo motebe le marai nare bo Amuriat kedo dare bo Nandala Nera kaneko Soroti City nepeka egangi tokolo ipulu kaepate ata nesabale be mamajo kicheko tomopate abila kitamuri atakana ndale botet ko mama ya jenanud nate marebe amuna muna ikirore niche mamejok areja evidence oya utubere evidence ngon neje national council idumusa kirongun about sad tolomuto elders committee ai ngich ibetsa dumune reporti na ikanyete na moi are bale report ebe dumuto sudi kapun ake polejasi nyo inquiries to follow konyara mam are bale report mame dumuto ikapun ake pole utase samuna muna ikirori ai itunga anu aseo na ikanyete na osabiti alo nesebeiture komiti lo engichi nuitorontera muretakana Nandala mafabi ala chune reporter cage iche kotomo members lwa FDC anio Teso kesabala sebe etwa kete kesi nepeka Amuriat mam soy chamo ni takiro tongini kwape engare no kolwe patele lo muni to Teso ido itungalu oponi gwa kinaito mocholo ngongun a national delegates conference mam an individual in the party enyouni ai ordering abe itungalu wanyo no party o mamera e national delegates conference e kose sapata yana kibera dawa tamunare anugonyo autatarikese Alimor Amuriat mame da utai serving atamunare akoto se jai kisibesige ai serving atamunare yani Amuriat Alimor tama dope do kona bakira bunere ko Alimor Amuriat so ya la manwakira ojala isechelete onyo ya utai na pakini kedenyo apolo Amuriat nesepate president lo uniete kaulona Dr. Kiza Besje apele unaloka epate kalo aitegiare ngare none otupakini retired Major General Mugisha Muntu lodabu engineer Patrick Amuriat teleka kutomase unu kalukumni areke deitomna kanyare Godfrey Ojore TV East Soroti.